Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Katma ka bakhandai kanta hapning ki hudis bat ki pa US. Tumu ki hudis ban pengam ya ka jahat jong ka US Red Sea. Tungin ngap ya ka kubo. Ki hudis na Yemen. Haka katwai tarik u Januari kila kam kila yo ban hirtma. Ya ka jahatma jong ka US Red Sea. Katkung ki hudis. Kila ya tu bakane kala long ka jing hirtma ka basan. Ya ka jahatma jong ka US nadu ba kala 1 point Red Sea. Laung maki hudis kila kthong daki mizal ya ka jhatma jong ka US hakane ka jinghir thma jong ki hudis kala don ka jingjot haki benta jong ka jhat ki hudis kila kam makila hirthma ya ka jhatma jong ka US hadin baki lingsu nya pom jong ka US kila terbom hasana ki jingkhruit jong ka US haka shpotrik Januari kila penlong ya ki jingthei bat ki jingjot ki babun Hanong ba sana layat hu ka Press TV daka jinge trelang berka Amerika ka Israel ru kala terbom ha Yemen ar photli ki jet jong ka Israel kila penhapsan photli ki bom haki artli ki katli bat hakawe ka jaka penmi boarding jong ka Yemen hasana yakane layat hu daka kot kubor Times of Israel tungin snap ya ka jingkran jong unong aktin jong ki hudis القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها في منطقة شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وقد استمرت عملية الاشتباك مع الحاملة والقطع التابعة لها 9 ساعات، ويعد هذا الاستهداف للحاملة هو الخامس منذ قدومها إلى البحر الأحمر.